Bia Kamal Kanwar Online TV kajan gwasame mi jira mi jidit mi paiben kajan channel Nwar Online TV gore jejen bi subscribe ko bi rwine dialan konde ba non kaya ka tong Naath ki tong ne tenas ki tong nwari bi ka chwa jigi Kamal gore jin bi mi share notification bell bi je twany mi she kelut mi she twany ko rwine kona balat kare bi kan chwa shup ka ji ka pet gwa da na pai ka berech alet kajan gwasame bana ko roja dan en bukon lat kajan gwasame ray which ka juba kere which ka sa Sudan Charlotte Ramadan and Cape City Council Kim Captain Conan talk ray which ka juba shella den wona en basol bog baje to ka makaba je Canadian content ray which ka juba mnyono ba tax ke solbog ba je to ka mulon ka je ene diala kona te ka dul ray wiki juba chakul jogane ne yene de content let ka city council mika yene te goro bisol buk bekana kan kanas kwana nas moja ka mon ko bna kula let biya solbok biya je kula kap kana kami je goro biya na moy ka mon ala yen ya kan mon nas ka bom yene kon la ji city council che goro de yen nas dien ka mach ka tolun ka solbok ka tele kam yanaka biya kulo sol bokandian ka nato tele ka dwel tela dwel ken juru nare which ko shamon dial shaka kep jala do en malat ka mene de continent ka city council re wiki juba she chuong ka she magwa ne me jenda na shalat ko chaji city council chaji go moja nas ka mon chwara ka bang ka chwara kan ka bom andana takaya ngin me shala do shawe to shukuma mentere which ka sa Sudan kan ne de konan kap ke juba ramdan la commissioner juba chela do buka romat ka bikan ne dia la konan kap ko mon kanas bikan ka kep ko bom ki ka ngot ko shikan mishikan de lat shikan mon de kep ko na shikan ne de kon tila de ne tilat ko to kan la mon la kan wa kan kana ka shine irin wan shirudien shiloidin ya jada long atelat karodian ne karunda pai ko kan ka mon kien kan na ka ba ne de kon tila de ni rewi ka sa Sudan ene me jen la shala do to magor kano bikan solbu bikan lo nya kamo nas ka mon ka ka mon nas ka jikan ga kan ka bom den namo jen la shalat rewi ka sa Sudan biate kam